Umurundo gundi nitwakira maranga tayari West TV webere munonga kuba oyekumire arutimbe endangwizina ageshonga nigo mahure aguwa hangame isho bahanga Ivan Nyesiga nigo mazina ganje kandi ndikuhereza kuruga omururembo rukuru Kampala Uganda wahati turi kororo akitebe ekikuru echanira kandi erizoba nizoba rukuru area International Identity Card Day erizoba twafunaho urukungano rw'abanyamahure na n'ekitongore echanira ningashi ekiri kugendera okwandikisa abanya-Uganda omwihanga ryona bari kucezaho okuturabiramu enjereba kukwatamu emirimo yabo kandi of course bagamba nshonga yo kwandikisa omwana bwanyuma yo kuzarwa hamwe n'eshonga endijo yo kushanga omuntu yafa kandi yaguma omundanga muntu system okakorwa ki okakora ki kureba ngu omu system ejo korabe warugiro magara genseji wihwamu ningashi bakakora ki abasigiro mu nsomu ukaraba kwiha omu system eyendanga muntu ebyona ntubigambaho no kitinisa Claire Orama registrar owanira omwihanga aha Uganda wakitinisa ntukwakira arutimbe tayari West TV yakoraho abakuri mwebere munonga kondeto murundo gwa kandi aba tayari TV nimbasima ntine bugarukiro abo kutwayo bwire kwija kuganira nitwe ngo bundi mukatunga makuru kandi mukagahisi abantu bitu kandi nabarebi ba tayari TV mweso nimbasimira kimwe mwe ntine bugarukiro anshonga yo kwandikisa umwana yazarwa ni muraba mitendera ki so enshonga yituruho yo kwandikisa umwana abarebi ba tayari TV wese nyenda kubahamisereza ngo kwandikisa umwana nico kintu kikucira yo kworoba omunira ahabo kuba wana wenda kwandikisa umwana eco kwetenga nebintu bibiri byonka omuziro omwe naro munyabuzare wa nyakwento naro wa ishento so ekikwenda kuhamisereza ngo wana wenda kwandikisa umwana orete national ID yawe iwe nko muzire no basa kubora nyina wo mwana narishe wo mwana orete umwana ine national ID yeye kandi no mwana wenyine omurete abo akintu cyangwa umwana bamushendekereze umwana muto tayine magezi go kubasa kwegambara wenkawe so mateka natekwa kushendekerezwa omuntu mukuru ori kubasa kuhamisereza amazina geye ebire bamuzarireho na numwanya go bamuzariremo obo bundi twabasa kumanya bikumukwataho tubase kumuhandika kandi atunje nini yes omuntu yafa kandi akaguma mu system abantu nabaraba mitendera kikureba ngo omuntu ogwe bamwiho mu system kwenda ngo ihanga ryabanirikora embarira yo mwaka omuntu yafira kazikwa atagumiza mu bari kumuteko mu mbarira yihanga so omurimo gwo kwandikisa abantu kandi sobuzare bwabo kandi baheza ku rugo magaragensi twine kumanyisa government bakabahereza certificate of death erukamesa ngo umuntu ogwa kafa kandi akarugo magaragensi obwe twaheza kubiha mu register yihanga neguma necendera so ninyenda gambira abantu ngo umuntu yaheza kufa yafero muka katamiseze ngo yafera hika nari yacaro notunge baraha ku rugo wa chairman wa LC yo kumanza dero kwateje baraha oza sub county bakereze kiba kweta notification of death then wo ineje baraha ya LC na notification yiwi ha sub county oijanira tubasa kwiho umuntu go muri register obo tukereza death certificate kandi tukora ekweta cancellation no system yitu ekubasa kwiho mu muntu ogo system ekamumakinga as dead record neguma mu konkogo muntu ntumiho mbari ombachina magara tumutumba ntabarugo magara gense ombuguvu system mutaho dead citizen yes wabara munonga ikigambo cyawo cyamuheru tiri kwende ekigambo cyamuheru erizoba ni ID day ebero ni 10 mukago kwa mwenda izoberi ni turukoza omunsiyona kandi nkabanira abakutegeka enshonga zikwatene no kwandikisa abana no kubahereza za identity zabo za identity zabo na no kubahereza barahazo buzare izoberi turukunda munonga kandi nitwenda kurokoza kumanyisa abantu ngo muri no tureba oyehandikise otunga identity yawe erukoroka bo mutano aha muntu ndijo dera binaberere ntubasha ngo mbahandikise abantu bitubanira bari bazo amarwara mahango ukomura zambara hospital n'amarwara gindi no batayo kiti kandi kubakwatanisa nimwe kureba kwe ngo abana baheza kuzarwa mu babondere birth notification kandi mwaheza mbahandikise babone nini bacara bato ngo bo bundi baheza kura barembe kuteganisa mwankitwe omuntu za project nkeze studio tukora zikure kubaho aho ko mwana na rugara muto akiriyo muherere abone certificate ye yo buzarana abone na ni number itwa bazirwe nkeri izoba on the 16th of September mutwinire
ekirabo cyo nekimwa kwasa kutwa ekyo cyo ndabaza kuhereza buri nkunda mnoga kandi ngusubira mu kamantine bwacyo ni ngushabira amagara marungi Ruhanga akukwase akore birungi kandi akushemeze biro byawe byona. Yes, ogwe ni Claire Olama registrar NIRA akandi ni nyina nkwamize yabana atugambira nshunga ezo kwandikisa omwana bwanyuma yo kuzarwa kandi yaturabya omunshonga nice cyakubasa korwa omuntu yabasa okuba narugomagara genseji ukuraba muha omusystemu atakaguma omusystemu eya NIRA. Abwa Tayari West TV ageshonga